Şardên silav ve guhdar û temaşevanên me ji xwe wekî ku me gotî pişt bultenan û çeyên Kurdî em ê mêvanekî werbigirin. Mêvanê me jî Ebdurrehman Elî ye, rêveberê Koma Şanoyê. Tu bi xêr hatî. Gelek spas roj baş. Ji destpêkê tu bi xêr hatî mamoste. Dixwazin hûn bi kurtasî Koma Şano bidin naskirin bi guhdarin bû yerê fêm re. Koma Şano komek şano dikar dike yekî heyva di dua sibata 2014 dihat ragihandin çalakiyên wê çalakiyan pir dike çalakiyên wê negirêdayî tenê bi pêşkêşkirina şanowayê belê perwerdinê her karê bi şano ve girêdayî dike. Yani kar û xebatên we yên şano çawa derbas bin heta niha çend şano pêşkêş kirine danin nîşandan yani. Şano her go şano tê pêşkêşkirin ew encama perwerdekê ye li cem me sê beş hene zarokan û ê mezinan e ê mezina du beşin carna ê zaroka jî dibin du beş û sê beş her li gor pêwîstiya kar û li gor hejmarê salane sê perwerde bi dawî dibin û di encama wê de jî sê şano tên pêşkêşkirin. Ji xwe navenda we li Qamişloyê hûn çawa endamên xwe perwerde û fêrî şanoyê dikin? Yani rê û rêbazên ku hûn dest digirin çawan e? Cuda ye her beşek perwerde wa cuda ye yê zaroka bêtir diriya lîskan re diriya strana re diriya yani ew perwerde dibin bêko pê bihsin perwerde bûn yani mamostê wa yê got didin wa buwara dilîzin buwara strana dibêjin ew xwe perwerde yani wek minhacekî ji war heye li gor wî minhacî birêve dibin yê mezina hinekî kev bûn yani perwerde baş standine piraniya wana hin bi hin carna meselen ser menhecê Stanislavskî dibin carna jê ser menhecê Meyerhold dibin carna Grotowski her yani her perwerdak jiya du juda ye tevlî carna mamostan ji derve jî em tînin wek tişnenû didin wana perwerdan li ser nivîsandina şanot dibin perwerdê çawakare bin tekêstek şano ji hev hilweşînin dibin carna warê rexnê de çawakare bin şano wek temaşekirin çawakare bin rexne bikin bi rengekî pispor em hewl didin ji hemû aliya ve wa fêr bikin ji bilî wê jî cudayî wek malpera komê heye malpera wê fermî heye kesin li ser wê kar dikin tevlî qelsiya wê jî qelsî heye lê karê wê jî dibe rûpela komê heye ya fermî ew jî kar li ser navendê we ji bilî Qamişlo hene yani navendiya Qamişlo tenê ye yani ew jî zor ew mesela astengiyên we wekî kom çiye çima heta niha tu piştgirî ji aliyên têkildar ji were nehatiyê kirin te dîte got navenda me tenê li Qamişloyê belkî hûn hizir dikin li dêrek vekin bajarên de hez dikin got li her derê hebe yani neame navendê şano hebin û em hev re têkildar bin astengî bi rastî astengî pirin yani destpêka wê de astengiya aborî gelek em êşê li ser wê dikişînin ew jî dibe sedem got alavin yani got em bikarbînin yani bi taybet ji bo perwerda kêm yani em nikarin yani zehmet e a di dua yani hek şanowek hazir dibe yani heta dîkorê wê ya culîberg heta ji me tê em kêm dikin em tiştê li cem xwe tiştê hazir em بکارتینن زحمتی پرن دواره یعنی اندام جی تف خوندکارن درن دوراتا کاریوا و کارکر جی کاریوا هی یعنی کسی تبیج والا جر شانور تنه یعنی اگر والا بانا و کار خورتر با بیگمان گلو نخواست آلیکاری جوار پیشکش کرن آن آلیکاری تنه و داخواست کریه مثلا ریوبریا خواستن مثلا یان هون نخوازن
نقم ناخوازن يعني علی کاری ما خواست تجربه بریا خواست رجوع دسته چنده جی و لی مخابن يعني تو برسفتنه نچو سری نچو سری هون بحثا چالاکیه خویا دوه بکنه و آهنگک لدار خست بوش بو زاروکن سریکانی چند زاروک و خلات کرن لوی داری اف آهنگا دو براستی يعني وك معنوي بو مثلا نخلات بون يعني بالتالي ما خواست ام كنك السروي وازاروكا ببينن وام جوار ببيجن هن بتنينه دوان ججنه گته ده چه سر سالی وابن ججنه بگشتی ام جوازارو کاربیجن هن بتنينه دباوريا مد ام جهان ارمانجا خو وجبر سدما ابوري دي ساز دبيجم يعني برياوي بده حفتيا مجارك افشانو پیشکش کر وما آلیکاری کسین در دور خوش جماور خواست کو آلیکاری بمر بکن ام کاربن بازارو کا يعني دزوالا و ونگرین مال هک مجا افشانو جوار پیشکش کر براستی يعني کسین در دور ام جماور و به تقصیر بون و از ویدر فت چیت کم گو سپاسیا واجب کم همو کسی گو آلیکار بون براستی دان خویا کرم گو پشگیرن يعني دروجن ولود پشگیرن راست کوماشانو به آهنگرا بو ل گلک هبون ل پش پرده آلیکاری کرن نخویا بون ل واهشت گو اف آهنگ بسرکبه از دیس دوباره کم سپاسیا وادکم و بتایبت جی ماموستا عبدو باویرونی و ماموستا خلیل يعني گلکی وستیان کو اوزارک حمودان هف سپاسیا خو پیشکش وان دکم مثلا هون فکرن وان زاروکی لوی داری بین ناوا شانوی وان پرورده بکن يعني وکی چا تشویقی کار بکن کار شانوی تایبت شو زاروک يعني مجیکی والایت تشتک لازمه کو تو پچکی هما پیو داگره يعني نافکرن ولو بکن ام نبتني نافكرن ام دو بوار رونشتن يعني كسن كو او اني بون يعني بوار رونشتن بشتي انغ بداوي بو ما السيرفي موضوع نقاش كرو ما جو يعني دري ما بكرين واجي خواست يعني زاروك بين يعني تشتي اريني تي بين ما جنجا شكر ما بهفردا وستاند سوزن دان ما يعني سوزك مداني نزيق دو امي جارك دبه دورونن بلكي ام وازارو كان نزيق بكن ام وادوري ويروشا شري جديد وف كوش بريا و ان شاء الله بخير وام بهيفينا يعني وقدو مجوار قود دنيزكترين دمد ام لجموا ببن ميفان وللسريكانيا آزاد ام ببن ميفاني و خوندنا وش بو شانویا کردی چیه؟ شانویا کردی لروجاوا کردستان براستی يعني كدك تيكرن گاونتین آویتن لتریناک تریناک يعني کارجولو بهتر تخواستن حسکرن پیوسته چندنا گرنگی آشانو مجیه کسن بر پرسیار دک او پیوسته بدوی هی يعني نها برين ها تم يعني مدقوت دس بيك دش بقوم شانو آوا بكن ام بيوستي الاستقفانة جبر او بنجه يعني او بيخنبري جو شانو بجماور يعني تيكل دارد نافبرا جروبا شانو ده وجماور ده او الاستقفانة لي بشتي تجربة بشتي دانو سندني يعني نرينا بشكي هاد وهرتن براستي و نها بيوستيا مي هري مزن بدستيك شانو هي دستيك كو قارب شانو بريفه ببه برنگكي بسبور برنگكي حسكرنا شانو بيوستيا يعني تيبك هيج او دستيك كو شانو گرنگ جواك يعني ميناكش تربينم دو اف آهنگل داركت ساعتك درباس نبو
يعني كسن أجنبي بسبور أف أهنجهان للسر فيسبوك يشوفاندن والسر نفيساندن وال الروج آفا أفكار تكرن تبلو شر وتبلو يعني أف روشة زحمت والروج آفا أفكار تكرن جزارو كان أفزارو كجبر شربازنانه وتكز ذكرن دقوشانو يعني درمانه أواتا كذكر يعني دبي أمجي بجهنوي آستي يعني أم زانبن أم جنجياوي زانبن كوشانو درمانه مثلا شو خد بحث كرت أقول جرك دستك شانوگریه بچه ببه مثلا چما دهندر زانینگه روجاوا ده بشکی شانو چه نابه کما مستین وکیوه مثلا تبلی وان ببن پرورده لور بدن افزارو کت گلوه مثلا عمري 11 حطاني 18 جي هر نوي داري خوندنا خو توابكن بكن برانش بكن منهاجكي كتايبت بروجاوا كردستان به تشتكي وهاون هزر ناكن كار سيرفيجي هات كرن طبعا بتكليب زانين قهر وجافار برياض الصلاة وك بريار هات صندن كو بيمانجهك شانو بابه متكليب وار جريدا والسر أريكرنا ومتكليب درفرجي جريدا منهاج شو منهاج قت زانينجهك منهاج زانينجهك دين يعني زيدي قوتها مي وك كسن ام الفركارد كان ازولو دبينم بلكي هنا يقولوا نابينن جبر بيجي متكليب قالك ما مستار جريدا بزانينجها شانو يا بلنديا شامير جريدا مكاريبو دريا دكتور منهجك جمع هذه سر 4 صالة حاضر بكن أو منهجي ما شواكر مشاندج آلي كاري وزير شاندية مصريرة أو كاري يعني شانوية كسك جراني يعني قالك بسبورة دوي كاري ده ليفا قرياب تبين نوي هبون نجمر شاندن ما رادستي دستايا چانده جي كر جارا دو جارا انجي ام بوارونشتن لي مخابن نچو سريا وجي يعني برسكريك چيه يعني رخنين وجبو جهتم برپرس جهاتي السروي مسألة مسؤولة يعني چما ريگري البيشا روجاوا بيگرتن و زاروك روجاوا بيگرتن ببن خودي پیمانگهك مثلا نال شاما پایتخت او قاشانوگر جوه داره درکتن جه پیمانگاه بلند یا هنرن شانوگریه جبو چه؟ یعنی رخنه این وقت طایبت جبو جهتم پیویست چنه؟ رخنه الكي وكنا ترخنه ملكاسي تنان بلكي در فتوان هاد فيدا ميدن نحازر بنا يعني نكارب او در فتنا بين بلكي روش بقشتي آلي كاريناك نزانن دي ام هيفي دكن يعني هر سري اف بروجرام و ديسه بيجن يعني نبي وست كوما شانو بيرا بكي بيرا ام بن شاغرت الجماعه يعني علي كارمن وبيجير من جوار بروجين كوما شانو دمي بيشته und خازن چبكن دما بيش دي هر وي كاري ما وكبري بردوام به و ام جاورين جو زخمه بيتر به بروجين مي ناف دولتي هنا تكليم كسايد الناف دولتي هنا انها بحثك شيد به بحثك للسرشان وكردي لروج آفا جمع خواستن هنك آگاهی هنك نویساندن هنك وينا هنك فيديو ما هنك جوار شاندنه كونغريكي شانو البريطانيا هي او تشتيق ام ريدكن جواره يعني دوي كونغري دوي غانغا شباب وي بيخوندن وي دانوستاندن سرچي بي يعني افجي جيباوري سركفتنك بروجاك دل جمعيه كو د سالا 2021 ده گوتنا شانو جهاني جت یکم جار لدیرو که ده کوی کی کرد بنویسه و زمانی کردی و اف زمان دش زمانی کردی ورگرینن و ام سروی کار دکن و از بهیوی مو هر يعني هفيام هي هر سري يعني تكليم هنو او نامه جاليه كيف هاتين انسان او نامه دستيا شانو يا جهاني
هر سال شانوگرکی هلدبجیره و گوتنی یا و نامه بزمانی خوی دایی که دنویسه و اف زماننده همو وردگرین زمانی خوشوی زمانی يعني همو يعني كسكي كردور ده هيك مثلا نامي نا كسكي كردور ده تنا يعني او نرى دولتنا يعني كلنا دولتنا لبري 4 سالا بيتر ما هول دا ما جو ام تخازن يعني برنگه فرمي زماني كردي جيتي كيف ورده او شو سري يعني هر سال بزماني كردي جيتي ورغراندن و مال بري واي فرمي ده و ارشيفي واده تي تثبيت كرن لانها ما بشكي قافن يعني ما تشتن مصردان برجع في أخوام تخوازن يعني صلاة بستو 2021 كده يعني يكي كرد بنفسه وخلق زماني كردي ورقرين يعني و ديكلي هن السيرفينا وما كارجير كري يعني قوتنك داوية قوتنا داوية سباسيا ودكم راديو بوير سباسيا تماشوان و گهداری ودكم از جارك دوباره دكم شانو درماني نخوشي هاي درماني ايش هاي درماني بريناي از هيفي دكم ام ولو لي بنارن او ولو ديكل دار من بيرا قالك سباس عبد الرحمن علي ريفيريكو شانو يسرفي درفتي سباس جوارش گلک سپاس که وجه گهدار کرو تماشا کر گهدار و تماشاوان ما دور نچن آگاهی گلاواسبه جاردن و لگل وبن هر شاد وقت آور بن